Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst. Chanele. Yeah, of course namhlanje khale miteka ni miyisa le a Palms, of course la kuna event ya the same free show. As you can see kwalano a kuna event le la a ri kona hi ti 30 ta September, as you can see there. So loko na the crowd, as you can see, aku tele, to be honest guys, considering the fact ku aku ngheniwa hi mali general aku ri 100 rand, ma swo aku tele crowd a yi ri xinjhani. Hence ni ve na a lot of questions ku ri why the previous event liya Khalanga Productions a va yi teke va yisa a Funville ku ri ke tindhawu leti nga duma already ta vo fana vo Cara Lounge, vo Palms na Ubuntu Coral already ti kona. So a swi ni hlamarisi nyana ku aku ndleka yini kahle kahle. Yeah, so the main matter kahle kahle la hi tala ngopfu loko Benin president, of course, he announced the date ya official, of course, ya album ya yona ya Vana va nhova. So yaleyo loko hi kha hi tivisa the date. So as of ahead, the 27th of October, ku ta ku pfurha tiko, hopefully so. Yeah, so in overall, hi leswi vhela hi tala ku update swona ku hi 27th of October hi ta hi kha hi yimele ni murhangaphandle ku twa ku yi ta va hi khomele yini. Hopefully ku na beef man. Eish, mi ni rhandza ku beef. Hopefully ku na beef murhangaphandle hi solvele na hina va ti beef man. Hi leswo.